IFM News. Police report. Idol Dennis, ano pa nga detalye? Good morning, please come in. Yes, good morning, Idol Bernard. May nga coffee shop, iti Barangay 40, Boyon, Bacara, Ilocos Norte. Oh. Iti sinarek, iti Mananakaw. Manin! Iti report, akin kukwang ni Alina Florian Principe, nag-report iti PNP, gabuto doktalan dati may isang staff na nga nasarek dati coffee shop na iti Barangay 40, Boyon, Bacara, Idol Bernard. In review dati CCTV footage, iti nakamak nga shop, kaya nakita dati suspect nga nakabado iti hoodie jacket, na ken kasatin naka-blow cap, kaya nangisit dato'y shorts na Idol Bernard. Rumrumar nga lilikyat na dato'y backdoor iti pwesto nga iso iti nagserkan can get away dahil nakamatata nga suspect may try nga road ti 11,000 pesos only na naglakwan ti coffee shop iti reta nga ayan iti pwesto agraman pa dato'y tip box nga intry dato'y suspect na pinakawan tip box iti na nakamat nga coffee shop. Nireporten iti police dato'y nga insidente for further investigation kaya tamanam nama nga may enhance to dato'y footage sa barbaring malasinda dati na nakamat ang coffee shop Idol dato'y suspect ti coffee shop nga panagkatakaw. Ti nawag investigasyon dati witness nga nagan ti Joel Kalilit nga akton to patapulo ketawalo nga barangay Tanod kinikindig ti barangay 19 Tambido Bacara Ilocos Norte iti ang nakakita kaya na-identify na kanon dahito yung suspect Idol Bernard babayan ka Tanod nireview nga ni John Michael Dato nga 19 years old may isang library kinta barangay Malampag Fintar Ilocos Norte deta mismo nga Tanod iti nakalasin dahil babayan ti panakireview ti footage ti TV nga nang sarek iti coffee shop iti barangay 40 Boyon Bacara Ilocos Norte. Sumango ti kaso kagtakaw tinakaw ng suspect kalpasan ti panangdido ti barangay Tanod iti data nga napasamak Idol Bernard imbaglait din sa adda iti CCTV camera iti establishmento tapos kasakit na identify dati suspect nga nang sarek ng ransak iti pwesto anang itara iti 11,000 pesos ang naglakwan iti coffee shop Idol Bernard. Apay amuna dati nga paggatangan dati nga coffee shop Idol Dennis dati initial nga knowledge na tapno agtakaw isunod to nagtured nan. When Idol Bernard amutin matang tema na nakaw ket surveillance daw muna. Wen nga rod baka napanmot dita nagkape-kape ko nam, di ba? Naging kakape when hindi mo sisiin na ay kasati Jarko into no soblak to dagito kun na siguro. Hanmot nga inside job awan amunad ta nga gayem na kadakwa. Negative met may basara ti CCTV footage ket nakita di panang likyat na panang ransak na iti pwesto Idol Bernard. Talagamot nga ti inaadal na nga baka nabayag nga customer dito di dala madlaw Idol Dennis di ngamin at amuna it pangikabilan ti kwartada. Ungar pati tip box na taray na pati tip box at paunay ka din nabara pa iti matana tip ko man para kadigiti trabahante na panapay lang inalamet talaga mo gamrod mo dito agtatakaw. Wan kahit nga sawan talaga na nasiin ng tigraw iti ayan iti pangitaray na iti takawin na Idol Bernard. So nga kalagiti ay akap kape alam. Hoy. So pa hilig ko po garod ti among buraraak Idol den sa among data. One time, aminek natan, kapot ada deto yung pasama ken. Nalipatak tay tablet ko yan ta coffee shop. Imbag lang yun yung ada security guard na nga coffee shop. Amom latan, yan nanan. Tano saan, awan pulos tablet ko tatan, awan pa'y tilugang ko, nagpiman nak kuman. Idol Dennis, di ka di sabagay nukas tang establishment ket ada CCTV na Idol Bernard makita malasin ada CCTV na agbalin nga ebidensya ti panang subli na nga rod DJ ti dakes na Idol Dance baka di nga maisubli na ada nga mo maitulong ni CCTV
Wen. Baka itong narinig na matlaing di awanin na ti Oo. kuan branded nga iPad din sa bagay. Uy, me. Inlock do akit hanong tamat lang mo usar. Apay, bukbuking na, kaamat nga kasi, sakto lang, dati kudik-kudik siya, dati, basta ka malang manok nga kwan. Dati, kung kunam na tamot, left, right. Knowing Bernard Bear, Idol Bernard, dati gamit. Dito mamati, kita listeners tayo. Ngayon, dito yung mga iba gano ka, to'y mo, to'y biyang. Di ba kasi kasa ka malig, di politiko, to'y mo, to'y biyang. Mamati, nung nanumu ka, numuak pa ya. Di nga, men? Idol Bernard. Ala, high-end man, no sibil nga gadget, akit talaga na Sulang patay. nga iso, Kapuda, na no, patay ginatang amin. mo, Correct. akit na patay no kwan gagamit iti maysa nga aking kukwa, Idol Bernard. Correct. Okay? Iti sa bali nga bangir, naladingit na damag, Apay. tapos kulang iti depression, hana nga maako iti bubusa iti anak na, may sangalakay, iti ng keptel, iti bukod nga biyag. Timan, ko. iti ban na Ilocos Norte. Iti biktima, 72 years old. Na! Lalaki, Idol Bernard, Diyos iti Ginoo. napanagbekel, iti poon datoy alumboy, usar iti nylon rope. Kaya ilan na iti tenget na, Idol Bernard. Namuan, nahan na kanugay maako, dato'y anak na nga timusa nga babae, iti lang napalabas nga bulan, timusa nga po iti heart attack, dato'y anak na, aging ganang nagliday ni ama, hana maako iti po sa iti anak na, iso nga nagkaroon ti depression timan, dato'y nga lakay, iso pamati ti pamilya, nga ti ina pa nagpakamatay, gaputahan na maako, nga ti dungdungwan ng balasang ket dati mo sa gapu iti sakit, Idol Bernard. Awan din makita ang foul play, iti pulisya, kada ti po sa iti biktima, kasama iti post-mortem examination, o dikit na tayo iti biktima, gapu ka dato'y asphyxia, surundar ito, strangulation, kita sa wen talaga nagpakamatay. Bukal, ya. Nga ama, gaputahan na maako. Amom, wen. Dati sakit, nga anak na. Uwan, dati talaga no too much nga pampanunod mo iti may nga banat. Nagbalin nga rin iso ng solusyon kada kita problema at pamilya. Wino, problema naman tatan, tama, itabon man isunan. Maurnos manen, maimansayag, magpakandam to manen, manglagip dan to manen, nakadado, agarami dan to man ti pansyon, agbahas dan to manen, kada isam amin, di ba nakadadot, pero wish ti matay nga tao. Magkumano, idulin mo lang kita, ilukot mo't banig, ipaanod mo ti bye-bye. Wino karayan, alis to kumalang, no kasday, wino ikalim na tayo talikod ng tabalayo. Hanmot nga ro, di nga men? Oo. Ungarod, Idol ba na isunga dato'y sakit nga anxiety lead to depression ket awan titawan na pilpilyan na, ubing ka man, lakay ka man. Among gayam, deti anxiety, nangag ko idicalman. Researcher ni Father Erickson Josue, the parish priest of Sarat, Ilocos Norte. So nakimi sa akit ng asawen. So, nadyosa na kidicalman. Okay? Ket, hindi ko at the middle of the discussion about kadigitoy, parayrayem ti pamatim kasay kada anat naganan ada namnama kada nagasat gayam di ti gayam nagasat ket makaibtor ti anyaman nga karit ti biag. Ayan, no adot problemam gayam ket kayam di nga i-hold ga problema nagasat ka kano kasi no awan problemam amom latamot sino digiti awan problema na dikad aga malang nga magnakalat nga may maysa kada kasasaom ti bagbagim di nga men Idol Dance kasay ti challenge ti panagbiag ni apo Diyos ket na ikan iti trial ada pay anana deta ada pay sumbat ni Apo Padre Erickson Josue may panggep ka deta digitoy agpakpakamatay awan Diyos na digitoy. Yon. Kasi no ada ti Diyos ken ka kabailam aming nga karit iti panagbiag mo mabangkat mo't krus mo kasi no awan anamon awan namnamam awan iti gasat mo kada isom aminen so daksang gasat awan gasat kun nadano ka dinatay ka gapo palaing ta narabak ka kada ken kurang kat pamati awan Diyos kanyam iso gayam nga handa nga isirek ta simbaan digitoy agpakpakamatay.
Yun. Huwag nga rod, Edo Bernard, iso nga nagrigat nga labanan. Yung sakit, kahit ko lang i-share the experience ko. Oo. Nagpadasak mat data. Napadasan tayo met, di nga Ako min. kami ti depression kit anti-anxiety. No hamuman na danggit lead to depression. So kung hamumo di depression, mental health no kwan. Panagpanpanunot. Tasyak amom ti kakaasa ka mga laban. Tingnan mo min dagayam too much panpanunot yung DJ mapasamak to When amom uray environment, correct. Uray environment, ma-stress ka mat ket kas ako ditoy nalamiis ko ditoy both tayo aya. Numapang kaglogan ti eroplano dito tangay Lawag International Airport nakapudpudot. Adamot aircon nangem nakapudpudot kas na lapugon. Ma-stress ka nga agbiyahe ang kadi Idol Dance, di ba? Kas ti plaster na. Ag-change ti environment, ag-change mo ti mood ti tao, naragsak ka, ag-travel ka, ngem napudot met ti Lawag International Airport, no, ag-standby ka, uray nakalukat ti aircon, maperdi DJ mood mo. Sapay lang mapno, di tangay aeroplano, tana overbook. Apa uray ki na yan? Na? May stress di ote, may stress di brain. Oh, may stress di brain. Perme. So nga kakaasin ako nga kumpano. Kasama dati sobra kakakapanuno, tirabrabi, agririing ka, papansakit mo, dyan, so nga may stress ka. Amam ti ng pananglabang ko di depression ko, di kinanxiety, te ko na mo nagsublat ti simbaan ng Bernard. Isa pa Sakit inkumikot ba din whatever happens ko na nakasagaan na magsaptar nga mataya ko. Nagrigatik siya. Iso ko mo nga anytime matay ka, okay, that's it. Just para patingat biyag mo. Iso mit gawin iti pa naglaying ko, Edo Bernard. So nga na-cut that anxiety. Kasi isip mo panutig, di ba panutig lang, di ko, di papatay ko. Akit manu years si baby, parang kahit ang asawin, anak pa yung matay, kung nakmet, iso nga, akseptaran di napasamak kingkan, tapos mabawasan di jay, kapapanunot iti bagi. Iso nga di jay, nag-greet alabanan, kaya malabanan, thankful ka launay, kinapo Diyos gaputa, nag-greet talaga labanan, ti makaagas di jay, kahit sikamat lang nga buda kakimbagi, iti sakit nga, anak sakit na signal ada sakit na paiki din di ba? So kung kunak in example ko dito Lawag International Airport, mamin ano nak nga aganan. Nakaragragsaka ko nakaragragsaka ko mga agbiyahe. Example ko lang dito Lawag International Airport. Na ipadanon ko mo kidi deta. Na naragsaka agbiyahe ngem no sumangpeta ka deta. Aeroporto tayo, ng airport tayo, dito yung Lawag, nakapudpudot, agbaliw DJ, anak, ibis ka mga naragsaka ka, agbiyahe saan? At agbaliw ti environment, kasi kasjemot lang ti stress. Kada anxiety tayo, anxiety kagapo kadigita nga bambanag. Kaslakas jay, di ba? Kasa ko makadigiti tanok dancers, di ba? Ti kayat dakat mga bakdak, di damo nangabak. Ado ti pampanunutin da, correct? Idol dance? Man, DJ effort da nga na-practice. Gastos da. Kaya mo malabanan, DJ kapapanunot, iti may isang abanag talagang it leads to depression. Imbag lang yan, nasasaya at digito'y leader tayo. Nakita ni tapno mas na nagragsak dakit nang nayon ti 400,000 nga premyo ni Congressman Angelo Marcos Barba, Idol Dance. Social? Labang ka. Isa nga dagunguna. Ito naganan isong kuna kini Congressman Barba baka naman Idol Des isong ka nga madijaket prize nga inayon na iti tanok ni Ilocano Festival of All Festival si Angelo tahimik lang kunana ka Idol Des tahimik lang si Angelo Marcos Barba pero tigkita mo naman nagnayon ti 400,000 nakiktuta kidi kan nadagem ti inayon nakat kasla parang wala lang kay kong yun nga ginulat ang Ilocos Norte. Ginulat niya ang Ilocos Norte. Yun, ganyan naman talaga siya Quiet lang siya magtrabaho. Ayaw niya kasi yung nabro-broadcast. Nga datay ngamin nakulit tayo.
Kindinoktalan tayo no. Idol Bernard. Uwe na, ganyan lang. So nga, kasjay, iti pakalaan no kwa, dagitay adan di sakit nga depression. Correct. Ang malabanan talaga nagrigat. May kadwa, Idol Bernard, umuna, iti panakakararak kinapo Diyos. Exactly. May kadwa, dati panangiliw-liw. Ang doon na, di kahit tibagi, pagustuam. Kung ang doktor ko kahit magsito, basit oribesa lang abi. Kasi totally, di ko nga ipurok ko aming arak. Hindi ko Idol Bernard. Kaya ko lang, doktor ko, ipatas mo man lang oribesa lang, buti lang beer, tatun, mawind up na DJ, bagim kin ma-refresh with your mind mo. Kasjay. So ano, ano di kahit tibagi met pagustuam. Tabi kas takit, actually, di normal, nga panagpanunot, iti kasdatir aramidin ko na. So nga, teko na tayo, ti depression, anxiety ket maagasan, babamat lang iti bukod nga bagi Idol Bernard. So nga, condolence iti pamilya nagpasina, iti Banay Ilocos Norte, gabo ko na ito'y hanan na labanan, nga problema iti ipupusay iti may sa miyembro iti pamilya. Ngam adaman ng tipimusay, Idol Bernard, tinapasama ka disgrasya, Ko. iti Badog Ilocos sa Norte. Manen. May sa iti pimusay, may sa isapsugatan, dagiti nagkarubon ti motor, nga nang dumpar iti sa barikada, nati animal quarantine signage, Ama! checkpoint, iti Badog Ilocos sa Norte. Nabigbig, dati nagmaneho, nga marka Jewis Cargado, nga agtawan ti Dopulo ket Siyam, dinto nga ti backrider nga pimusay ni Billy Anchula, nga agtawan to Dopulo ket Siyam, nga agpada nga taga-barangay Garreta, Badog Ilocos Norte. Investigasyon ti PNP agpapabagatan nga direksyon iti motosiklo dinta dinong pardan datoy barikada nga stop animal quarantine checkpoint signage ket napuruan dati ulti backrider aging gana nga pimusay payer tinitaray iti hospital. Mismo nga dagiti RHO staff itinitaray ti biktima ngem awan ti hangal ti biag tinatakamat nga backrider. Dinto nga tinagmaneho ket nagsagabat sugat itong do mga paset iti bagina Idol Bernard. So, investigasyon ti PNP napataray iti motosiklo iti mapasamak ti desgrasya iti nadakamat nga lugar. Siguro hadan repar datoy signage amamat nagdaktil di Idol Bernard iti boundaries Badog Ilocos Norte. Di na manakita. Pinapasamakan datoy desgrasya. Kung nga ro, so nga nung dikit na pataray iti nagmaneho iti datoy nga disgrasya iti Badog Ilocos Norte. So iti weekend Idol Bernard iti paspasamak ti alas o iti 40 ket 8 oras iti probinsya ti Ilocos Norte. Idol Dennis Gabriel Alipio, Tatak Armen. Maraming salamat, Idol Dennis. Dito na nakamata report. Manipod iti Philippine National Police. IFM News. IFM News. Ay, nako. IFM News. Police Report.